ejo hari isoko ry'ibitabo ryari rifite ubushobozi bwinshi kandi rikora cyane. Ni rimwe mu masoko manini y'ibitabo muri Ukraine. Abashinzwe kuzimya umuriro bamaze ijoro ryose Kiev barwana n'inkongi y'umuriro, ariko muri iki gitondo nta cyari gisigaye. Hasigaye gusa uburakari bw'abantu babonye ibikorwa byabo by'ubuzima byose byahinduwe ivu n'ibitero by'Uburusiya. Uyu mucuruzi w'ibitabo ari kuvuga ko ageze mu kiruhuko cy'izabukuru ku buryo atagishoboye kongera gutangirira kuri zero. Numvise ibyabereye ku isoko nza kureba, ntaryama nte, naguma mu rugo nte, ntekereza ko ngiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. No mu Burusiya abaturage babyutse basanga ikirere cyabo cyuzuyemo intambara. Ikindi ububiko bwa Wildberries, ikigo kinini cyane cy'ubucuruzi bwo kuri internet mu Burusiya, cyagabweho igitero kuri inshuro kibera hafi ya Moscow. Iki kigo cyahakanye ibyo Ukraine ivuga ko gifashe intambara y'Uburusiya. Mu byumweru bishize ibitero hagati y'ibihugu byombi byarushijeho gukaza umurego. Aho Ukraine iri kongera umubare w'ibitero bya drone igaba ku ntego ziri kuri imbere mu Burusiya. Icyahindutse nuko abanya-Ukraine ubu bashoboye kohereza intwaro zibarirwa mu magana, yaba amadrone cyangwa amamisile ya cruise, mu ijoro rimwe gusa. Byagaragaye ko ibi byagize ingaruka ku musaruro w'ingufu z'Uburusiya no ku bucuruzi bwo gutunganya peteroli. Ariko kumenya niba ibi biri kugira ingaruka ku byemezo bifatirwa muri Kremlin biracyagoye kubisobanura. Hashize imyaka irenga ine Ukraine itewe, kandi abantu bari mu buzima bw'iyi ntambara bakomeje kwibaza niba koko izigera igira iherezo. Mubajije kuduha gusa ubufasha mu by'amafaranga, muduhereze nimushake muduhe inguzanyo gusa, tuzabasubiza amafaranga yanyu inyuma intambara nirangira. Nk'uko abanyarusiya bakomeje kubivuga, bavugaga ko mu by'ukuri kuri bo intwaro abanyaburayi bakomeza kumena muri Ukraine, memu n'abanyamerika ntacyo zishobora gufasha, usibye ko zizatinza gusa ko urugamba rugomba igira urugamba ruzarangirira. Kandi of course ntabwo bavanga intwaro yirashwe ntibura abantu ihitana, ntagira abantu igira ibimuga. Izo ntwaro rero Turukiya yenda gutanga mu by'ukuri zari ni intwaro nyinshi, kuko bavuga ko ari intwaro zifite agaciro ka $280. Yego. Harimo ama shells ni ibisasu biraswa n'ama system za artillery, ni ibisasu nibura 47,000. Bakavuga ko harimo za ATACMS ni ibisasu birasa nibura mu birometero 300. Hakamo n'izindi bisasu bashyira ku ma system ya multiple rocket launch systems, bashyira kuri zo system bakazilauncinga, kandi bikabigira ibintu byangiza. Ikintu kiri gutera inkeke nuko ari cluster bombs, ni ibisasu batera byageraho bijya kujya bigashwanyuka ari ibisasu byinshi, bishobora kwangiza ibintu byinshi rero. So ayo makuru rero kuba Uburusiya buri gutanga iyo mpuruza no gutanga iyo alerte bayiha abanyamerika n'abanyaturukiya, no kubabwira ko mu by'ukuri ibyo bashaka gukora nta avantage ibirimo, usibye kuzatinza ko intambara irangira, ariko nta avantage biza Ukraine. Urabona Uburusiya burana igihugu kiri strategique, gikora ku nyanja y'umukara mu majyepfo, kigakora kuri Mer Baltique mu majyaruguru, kikongera gakora kuri Pacifique hirya ku gice cy'Ubuyapani. Ariko aya mazi acungamiye Uburayi, buriya niyo mpamvu Uburusiya bwarwanemo igihe kinini, kuko niyo mazi ari strategique ayifasha kuba yabasha gukontrola Uburayi bw'amajyaruguru, ikabasha gukontrola Uburayi bw'uburengerazuba uhereye mu majyepfo nyine, ariko ibasha gukontrola na Mediterane unyuze kuri Turukiya. Buriya Abarusiya n'abanyaturukiya bakunze kujya barwanira cyane ku gice cya Ukraine, ku buryo nk'igice cya iriya ntara ya Crimea bayirwaniye, buriya bayambuye Abaturuki mu 1700, nibo bayambuwe, ku buryo abanyamerika bagize umugisha, byaba ari nka chance kuri bo, hagize ikintu cyatuma Turukiya n'Uburusiya batumvikana, babonye intwari ikomeye cyane yo kurusha kurwanya Uburusiya, noneho bakarushaho kujya ku gitutu. Nkabona ko gushaka Turukiya ishaka kugurishiriza intwaro Ukraine byaba ari kwa kundi
bari gushaka kudisapointinga abarusiya kandi bari babizeye nk'abantu bashobora kwifashishwa mu kugira ngo ikibazo cy'intambara ya Ukraine n'ubusa kibonerwa umuti byoroshye. Kwa gukomeza gutera imigeri no kwa kundi bavuga ngo simbona ko imbaraga Ukraine ifite zo kubasha gusabota Uburusiya hari icyo zishobora guhindura kuri objectif zatumye batangira special military operation. Amakuru ahari ari kuvuga ko mu by'ukuri ubu abanyaburayi bari gushaka uko bakwinjira mu mishyikirano yo guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine kuko babona nta yindi alternative isigaye uretse guhagarika intambara. Kuba rero Ukraine yarayirashe mu Burusiya ikarasa yo madrone ni ibisanzwe kuri Ukraine kuko nayo yagaragaje ko ubwo bushobozi bufite, ariko twakomeje gusobanura ko ubwo bushobozi mu buryo buri strategique ntacyo bushobora kwifasha gutsinda, butashobora gutuma Uburusiya buhindura imigambi yabwo cyangwa se ngo buhindure icyo bwiyemeje bujya gutangiza uru rugamba, cyane ko babona bafite mu buryo bwose. Ntabwo twari twarabyitayeho cyane, ariko muri Bibiliya imirongo 2300 ivuga ku mafaranga. 15% by'inyigisho Yezu Kristo yatanze zavagaga ku mafaranga. Ngiyi impamvu nawe yavugaho kenshi. Gusa wowe ibyinshi yavugaho nuko ntayo ufite. Kubera iki kandi Cresol Finance Limited ihari? Ukeneye amafaranga yihutirwa nk'ayo kwishyura ibicuruzwa byaheze majerwa, ay'umusoro, ayo kwivuza, ay'ishuri ry'abana. Ibi ni ibibazo Cresol Finance Limited yagufasha gukemura. Cresol Finance Limited ni kimwe mu bigo banki nkuru y'u Rwanda BNR yahaye uburenganzira bwo gutanga serivisi z'inguzanyo mu Rwanda ku nyungu nto. Cresol Finance Limited itanga inguzanyo zihuje n'ibyo umuntu akeneye. Amafaranga yihutirwa yo gukemura ibibazo, personal loan, ayo kwivuza byihutirwa, emergency cyangwa medical loan, amafaranga y'ishuri ry'abana, school fees loan, ndetse n'amafaranga yo kuzamura ubucuruzi bwawe, business loan. Aya yose bayaguha byihuse cyane. Cresol Finance Limited iguha inguzanyo mu gihe kitarenze amasaha 28. Mu gihe harimo kwandikisha ingwate ntabwo birenze amasaha 48. Ushobora kwishyura mu kwezi kumwe, amezi 2 kugera ku mezi 4 bitewe n'inguzanyo wifuza uko ingana. Muri Cresol Finance Limited ntabwo baguha amafaranga gusa, ahubwo banagufasha kuyakoresha neza. Bakugira inama mu birebana no gukoresha neza inguzanyo hawe, bakurinda kugwa mu gihombo. Basange mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ahateganye na T2000 Supermarket muri etage ya 4. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 81 49 1053 cyangwa 07 88 21 7068. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu@cresolfinance.rawa. Email ni info@cresolfinance.rawa. Uvuga neza kandi ukandika ikidage nk'uwakivukiyemo kubera ko wagize amahirwe yo kwiga muri DH-Sprachenhub, German Language Academy. Ich habe zwar nicht so viele verrückte Hobbys wie du, doch ich habe auch. Ushobora gusanga ibyo bavuze ari wowe bireba, ariko ntabwo wabimenya kubera ko utazi ikidage. Gusa nzi abanyarwanda bakivuga nk'uko nguko neza. Aba bakize muri DH-Sprachenhub. Iyi ni German Language Academy. Ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho kubifuza kujya kwiga, gukora, kwimenyereza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ikidage. Ibi byose ni byiza, ariko hari ikibazo. Kwiga ikidage ni kimwe, kukimenya ni ikindi. Kugera aho bakora ibizamini bikaba amahirwe, noneho kubona impamyabumenyi mpuzamahanga byo ni inzozi bigoye gukabya. Ibi hari kera. Ubu ECL German Exams yageze mu Rwanda. DH-Sprachenhub ubu ni umufatanyabikorwa wemewe ku buryo busesuye mu gukoresha ECL German Exams. Intego ni imwe, gukora rimwe ukazana intsinzi. Nk'aho ibyo bidahagije, uwiyandikishije muri ECL German Exams gukora ikizamini ahabwa amasomo yihariye ya coaching, ari byo bituma akora rimwe gusa ritagira irya kabiri. Ushobora kwiyandikisha gukora ibizamini by'ikidage byemewe ku rwego mpuzamahanga mu cyiciro cya A2, B1, B2 na C1 hano i Kigali. ECL German Exams zitanga impamyabumenyi zemewe ku rwego mpuzamahanga, zikemerwa mu bya visa, kujya kuminuza, mu kazi, mu bukorerabushake na AUPA n'izindi mpamvu zihariye zisaba certificat z'ikidage. Hehe no kurwanira appointment yo gukora ikizamini. Hehe no kwishyura ikizamini igihe cyo gukora kikazagera ntawe ukumenyesheje.
hehe no kwiriza umunsi wose utazi igihe birangirira, hehe no gukora ikizamini utegereje kuzagaruka ejo gusubiramo. Gutese kandi ECL German exams ihari. Wowe duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 38 33 032. Wagana kandi aho dukorera ku Muhima muri Delta House ku muhanda KN 89 Street mu nyubako ya 5. ECL German exams zirakoreka, ziratsindika kandi zirahendutse. Reka duhindure ingingo twigire mu burengerazuba bw'isi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova yaburiye gahunda yo kohereza muri Ukraine izindi misiri ndetse n'intwaro zakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu bubiko bwa Turukiya. Yavuze ko byanga bikunze byabangamira icyizere n'ubundi byanze bikunze byazabangamira icyizere kiri hagati ya Washington na Ankara. Mu ntangiriro z'uku kwezi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yari yamenyesheje Kongere ko yiteguye kwemerera Turukiya kongera kohereza muri Ukraine izo ntwaro yari isanzwe ifite. Bivugwa ko muri misile zateganywa kohereza zo Turukiya isanzwe ifite zirimo misile zirimo n'ubundi na misile zo mu bwoko bwa Atacams, zo mu bwoko bwa ballistic. Hakabamo n'ubundi n'ibindi bikoresho bitandukanye, ibisasu bishobora kurasa ku ntera ndende, n'ubundi izi ngizi zijya gusa n'iz'abanya-Iran bakoresheje mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika za cluster munitions. Abarusiya kuba batanze uyu muburo cyangwa se kuba Turukiya, urabona Turukiya hano kuri iyi nshuro yo ishobora kuba yakora kuri ibi ngibi mu gihe Abarusiya baba bababuriye ko batagomba kubikora. Turukiya ni igihugu cyigenga, mu burenganzira bwacyo gishobora kubikora kuko ni intwaro cyaguze n'Abanyamerika, ariko buri intwaro utakoze iyo ugiye kuziha third party bisaba ngo uhabwe uburenganzira n'igihugu cyazikugurishije. Ibyo rero Turukiya yenda gukora, ntabwo tuzi niba ari Amerika iri gusaba Turukiya guha izo ntwaro Ukraine, kuko biri no mu burenganzira bwa Turukiya bwo kutazibaha, kubera ko twabonye ibihugu byinshi by'i Burayi byagiye bikora mu bubiko bwabyo bigatanga nka ziriya ndege za F-16 Ababiligi batanze, Abahorande batanze, bagiye bazitanga babiherewe uburenganzira na Amerika kuko ni indege zakozwe na Amerika. Uyu munsi rero kuba noneho baba Turukiya yabigiye gutanga ziriya ntwaro, icyambere ndabona ko byaba ari ku disappointing Abarusiya bari babizeye nk'umuhuza washobora kubahuza na Ukraine. Tuzi ko muri 2022 mu kwezi kwa 9 ariho rero hatangira ibiganiro bya Istanbul byari biri gushakira igisubizo mu by'ukuri intambara ya Ukraine, ndetse hari n'amasezerano ndaga gusinywa kugira ngo intambara irangire. Uburusiya bakomeje kuvuga ko mu by'ukuri intwaro Abanyaburayi cyangwa se Abanyamerika baha Ukraine ntacyo zishobora kuyifasha. Gusa nk'uko Abanyarusiya bakomeje kubivuga, bavugaga ko mu by'ukuri kuri bo intwaro bo Abanyaburayi bakomeza kumena muri Ukraine, memu n'Abanyamerika ntacyo zishobora gufasha, usibye ko zizatinza gusa ko urugamba rugomba igira urugamba ruzarangirira. Kandi of course ntabwo bavanga intwaro yirashwe ntibura abantu ihitana, ntagira abantu igira ibimuga. Izo ntwaro rero Turukiya yenda gutanga mu by'ukuri zari ni intwaro nyinshi, kuko bavuga ko ari intwaro zifite agaciro ka $280. Yego, harimo ama shells ni ibisasu biraswa n'ama system za artillery, ni ibisasu nibura 47,000. Bakavuga ko harimo za Atacams ni ibisasu birasa nibura mu birometero 300. Hakamo n'izindi bisasu bashyira ku masysteme ya multiple rocket launch systems, bashyira kuri zo system bakazironshinga kandi bikabigira ibintu byangiza. Ikintu kiri gutera inkeke nuko ari cluster bombs, ni ibisasu batera
byageraho bijya kujya bigashwanyuka ari ibisasu byinshi, bishobora kwangiza ibintu byinshi rero. So, ayo makuru rero kuba Uburusiya buri gutanga iyo mpuruza no gutanga iyo alerte bayiha abanyamerika n'abanyaturukiya, ni ukubabwira ko mu by'ukuri ibyo bashaka gukora nta avantage ibirimo usibye kuzatinza ko intambara irangira, ariko nta avantage bizaha Ukraine. aha hantu ntabwo yaba ari ubundi buryo nanone bashaka gukoresha yo kuba n'ubundi ari OTAN yaba igiye kwinjira mu ntambara n'Uburusiya ku buryo bweruye, kubera ko Turukiya ni igihugu cyo muri OTAN, Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushaka gukoresha aya mayeri yo kubicisha kuri Turukiya, n'ubundi si yaba ari Amerika nyirizina, ikaba ari intambara ya OTAN. N'ubundi iyi ntambara ni ya OTAN, ahubwo icyari cyatangaga avantage ni uko mu by'ukuri mu byemezo byose OTAN yafataga ubonaga Turukiya itabirimo. Kandi Turukiya buriya ni igihugu kiri strategique urebye ahantu giherereye ku Burusiya, sibyo? Buriya gishobora kubyuka mu gitondo kigafunga nka Bosphorus Strait, ni karaga strait kava mu nyanja y'umukara kagwa muri Mediterane. Ubona uvuga ngo bafungiye Uburusiya, baba blockadinze ibyambo byose biri bice bya Rostov, ibice bya Novorossiysk, iriya migi yose mbese icungamiye inyanja y'umukara y'Uburusiya na business zihakorerwa byose baba bifunze. Mu by'ukuri abanyamerika bakomeje gukoresha uko bashoboye ngo bateranye Amerika, abateranye Uburusiya na Turukiya, kugira ngo niyo bateranya Uburusiya bugorwe cyane n'imikorere cyane cyane kuri cya gice cy'inyanja y'umukara. Urabona Uburusiya burana igihugu kiri strategique, gikora ku nyanja y'umukara mu majyepfo, kigakora kuri Mer Baltique mu majyaruguru, kigakora kuri Pacifique hirya ku gice cy'Ubuyapani. Ariko aya mazi acungamiye Uburayi, buriya niyo mpamvu Uburusiya bwarwaniyemo igihe kinini, kuko niyo mazi ari strategique ayifasha kuba yabasha gukontorora Uburayi bw'amajyaruguru, ikabasha gukontorora Uburayi bw'uburengerazuba uhereye mu majyepfo nyine, ariko ikabasha gukontorora na Mediterane unyuze kuri Turukiya. Buriya Abarusiya n'Abanyaturukiya bakunze kujya barwanira cyane ku gice cya Ukraine, ku buryo nk'igice cya iriya ntara ya Crimea bayirwaniye, buriya bayambuye Abaturuki mu 1700, nibo bayambuwe, ku buryo Abanyamerika bagize umugisha, byaba ari nka chance kuri bo, hagize ikintu cyatuma Turukiya n'Uburusiya batumvikana, baba babonye intwari ikomeye cyane yo kurushaho kurwanya Uburusiya, noneho Uburusiya bukarushaho kujya ku gitutu. Nkabona ko gushaka Turukiya ishaka kugurishiriza intwaro Ukraine byaba ari kwa kundi bari gushaka kudisappointinga Abarusiya, kandi bari babizeye nk'abantu bashobora kwifashishwa mu kugira ngo ikibazo cy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya kibonerwe umuti byoroshye. Yego, hagati aho mu gihe tuvuga ibi, Ukraine yarayikoze igitero nayo gikomeye cyane mu ijoro ryakeye. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya iratangaza ko Ukraine yagabye ibitero bya drone 600 mu ijoro rimwe, harimo izirenga 200 zarasiwe zarashwe hafi y'umujyi wa Moscow, mbere y'uko nizahanurwa ubwirinzi bw'Abarusiya bahanuye ni izitaragira ku ntego hafi y'umujyi wa Moscow. Bakavuga ko ibikorwa by'izi drone byateje inkongi z'umuriro mu bubiko bw'amasosiyete atandukanye ya peteroli, harimo ubuhereye Podrilsk no mu nkengero za Moscow. Amakuru kandi akavuga ko hari umubare munini w'abakomerekeye muri ibi bitero ndetse n'abahasize ubuzima mu turere duhana imbibi na Moscow ndetse na Rostov, nubwo imibare nyayo y'abagizweho ingaruka n'ibi bitero itaramenyekana. Ukraine gukora igitero cya drone 600 muri iki gihe, ubushobozi n'izi mbaraga Ukraine wavuga ko iri kubikurayo. Ese ko tubona ivuga ko hari ugushaka guhagarika intambara ariko ikaba ikigumye gukora ibitero binaremereye gutya? Ngewe kuri jye ndabona ko ari kwa gukomeza gutera imigeri no kwa kundi bavuga ngo ugusuriye nawe ntumusurire ngo bakwita ikiburanyo. Ariko simbona ko imbaraga Ukraine ifite zo kubasha gusabota Uburusiya
hari icyo zishobora guhindura kuri objectif zatumye batangira special military operation. Amakuru ahari ari kuvuga ko mu by'ukuri ubu abanyaburayi bari gushaka uko bakwinjira mu mishyikirano yo guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine, kuko babona nta yindi alternative isigaye uretse guhagarika iyi ntambara. Kuba rero Ukraine yarayirashe mu Burusiya ikarasa ayo madrone ni ibisanzwe kuri Ukraine, kuko nayo yagaragaje ko ubwo bushobozi bufite, ariko twakomeje gusobanura ko ubwo bushobozi mu buryo buri strategique ntacyo bushobora kwifasha gutsinda, butashobora gutuma Uburusiya buhindura imigambi yabwo cyangwa se ngo buhindure icyo bwiyemeje bujya gutangiza uru rugamba. Cyane ko babona bafite mu buryo bwose bafite intsinzi mu ntoki zabo bikurikije uko urugamba rumeze uyu munsi. Navuga ko rero izo sabotage ziracyakomeje, ariko amakuru akavuga ko mu by'ukuri uburyo Ukraine iri kuraswa uyu munsi ari ibintu biri ku rwego rwo hejuru, ku buryo ubona ko nubwo bushobozi bwo gutera ayo madrone abakora analize bavuga ko bizagira mu mpera z'uyu mwaka ubwo bushobozi Ukraine izaba itakibufite, bikurikije ko ubu nta bwirinzi bw'ikirere Ukraine kigira, ku buryo bashobora kuvuga ati ahantu wenda bari gukorera izo drone n'ibiki hari air defense system ku buryo batera misile wenda bakabasha kuharinda. Ikindi ni uburyo babona ingabo za Ukraine zigenda zisheka intege ku mirongo y'urugamba. Ndabona rero ko uko kurasa barasa izo drone magana zigenda zikangiza mu buryo buri partiel, ariko mu buryo buri strategique ntacyo bishobora gufasha Ukraine by'igihe kirambye. Ko nabonye na Minisiteri y'Ingabo n'ubundi ya Ukraine yandika ko ku mibare y'abasirikare b'Abarusiya bamaze kugwa ku rugamba. Yego. Ni imibare nabonye iri hejuru cyane. 40 muri uko kwezi. Banditse ko ari 42 ahari. Ni 42 yego n'abantu 860 nibo bamajije. Ni bande babitangaje? Ni Minisiteri y'Ingabo ya Ukraine. Hari ibyo abonye Uburusiya bwatangaje se? No. Ibyo ni ikigaragaza ko ni imibare yatangajwe n'uruhande rumwe, ariko urundi ruhande ntacyo rwigeze rubivugaho. Icyo gihe rubifata uko nguko, ariko njye nkunda kubyinterpreta mu ubu buryo. Ejo bundi wabonye imirambo bahererekanije? Yego. Warabonye list imirambo bahererekanije? Ngira ngo Uburusiya bahaye imirambo 36 ahari, nibyo? Ku birambo hafi magana, kuko ni rimwe kuri 10, ni rimwe ku 9. Fata 36 ku 9. Ni bangahe? 36 ku 9 si 380 ahari. Hafa. Yego nibyo, wari umurambo umwe ku 9. Fata icyo kigereranyo rero. Noneho ngira ngo nakohereje kaliste kuko bagiye exchanginga imirambo kuva muri 2024. Sibyo? Icyo gihe byagaragaye ko Ukraine bayihaye imirambo 67,000 ahari. Uburusiya buhabwa icyo gihe iyo liste bagaragaje update y'ukuntu bahanye bagiye exchanginga imirambo kuva muri 2020, kuva mbese imishyikirano bigiraga bajyamo muri Turukiya batangira ku exchanginga imirambo. Twabonye ko mu by'ukuri ukoze igiteranyo icyo gihe Ukraine amaze kwiha imirambo hafi 46. Uburusiya bukomaze guhabwa imirambo hafi 1000, niba ari myinshi 600 gutyo. Ku buryo ukoze average ubona ari umusirikare umwe w'Uburusiya ku basirikare hafi ku basirikare 31 ba Ukraine. Sibyo? Iyo mibare rero Ukraine itangaza inyuze muri Kiev Independent, ureba ko ari imibare iri biased, ahubwo dushobora gukora ikigereranyo, dushobora gukora projection dukurikije muri zo exchange bahabwa, haba imirambo, haba imfungwa ku rugamba. Kenshi imfungwa zo ziba zingana bari umubare ku mubare, ariko buri iyo mirambo niyo yinterpreta mu by'ukuri uko abantu bagiye batakaza. Nkavuga ko rero iyo mirambo 70, abo bantu bavuga 42 ngo abapfuye n'abakomeretse, kenshi na kenshi biri imibare iri exagere igira ngo itange morale ku ruhande rw'ababergera. Noneho uri gutsindwa
bigaragare ko adafite imbaraga nk'ubwo hari position de force arimo, ariko ibyabereye kuri tele bitandukanye cyane n'ibiri kuba kunoza. Yego Daniel Fred, turagushimiye cyane, wakoze. Wakoze cyane nawe.